To hagan ke por mina kaliang jungka Riboy District Journalist Union dan ke penhun gino kubor na Riboy District ni penpau ke jing sukendit baga jing susi ke bakrau halor ke jing jing tip jing ya kubor ke susi haga bawei na udkot nong kubor na nong stoin badai u Ronald Sim u lakhat na ke pertei tekene ke jing yo jing tip jing halor ke jing klat Jongu pelapun kendit yangi kumgi paran to kubor bat ngidap ru dah kamet sim jong jing sofia jing sosi haji sisa kumbolong boros kita hoj wala ada de na nong stoin bat nariboy ngidon kata jing ide ke bajan ba ngiju ya pliu jemut na kapor sikapor lagalong hakino kino ki kam gi man kintiu kum kita ki paran to kubor tekan ke jing khat no ju le ke jiyo jing tip ji ba khat no mentak stem halalong sya ke kubor ke pen susi yangi kum ki paran to kubor ten nakal yang jongi kum ka Riboy District Journalist Union dan ke kanhun kino to kubor na Riboy District ingpen pau ke jing susi ke bakrau bat hakaju ke poru ni pha kata ke kubor solem syagi bahaying hasem sekmi pa khamtam kalok kikun kikti hoj lese kene jingwan tap jong ne lo bedum hari ke semjuki kalong syak ta ke jing thang lane ke jing susi ke bakrau ha baki ladu no yokun ane kum kikun ladu no yokpa ane kalok ladu no yu henry kum kata ka khubor sulem ngipa lese baki ni ke bero kide ke jing penyak be penyak renti jong tau nongbu nong tau tenak kalian ke jongi ngimdan na kiwi pat kikintin bankren la ne banong Henry kan ke jing klat ke ju along ke jing du nong ke bakrau om tangnya ki peran thok kubor na nong na west kasihel la ne na po Shillong Henry kum mangiru peran thok kubor na Riboy District along ke jing du nong ke bakrau yangi namar ha ke jing lap ke jing siam jingi de wei na usamla bodon kata sim maniatri lang la kalong ha kono nu kam ting sodu sisa halor ne jing klat ju wala kataru ni pa eta khobor sulem ma blei trai kan rat nong bu nong thau un ai kata ke pentengan ya ring kesem ya kalong ikikun made ke beit batan ai ba blei trai kan rat nong bu nong thau ba un ai kata ke jing jat haj ba bom jukut balese hoj wala dang imla syuban kendu lan ban yu Henry nginge scam ba Ronald udon tekat betni agba mauru udang kerku kedo ingin nasalendat agba ke kam ke ba itrai kita kinlong ke bejom desa sisen ni penpau kata ke susi ke bakrau ai ba kamen sim jong Ronald Sim kan yo ya kata ke jing jatai ba bom jukut hak ta ke khet ane hak ta ka jaka ke ba blei ula pengkrek terpang na kemta je o tang di kini kinten kublei sibun kublei siajaro